Assalamualaikum. Maka Жаллабак жылдыздары менен Элим Барсыңа биргеликте. Бүгүн 50 килого продуктка даярдап жатабыз. Emir Baltakulov, Mustafa Şamrat, Nedir Sakir, Nakit. Çünkü даярдап жатабыз азыр. Алайын берсе мына мұқтаждарға коробкалар даярдалып атат. Каяка силер? Спутник Көгарт. Жакшы таратып келгиле. Бүгін Элиң Барсыңбы кайрымдуулук коомдук фонду менен биргеликте Жалал-Абадтын чыгармачыл инсандары кайрымдуулук ишин баштадык. Канкей Азем битову Инлерис Ома Канкей Матис каяка Матис центрге. Бул жана карап койгон эмес Var bilgileşirsin. İçinde şifrat da var. Alın sonra Жақшарып келіңіздер. Так, біз кеттік. Центр бияқа. Сіздер қайқа? Дачаға ғой. Дачаға ғой. Аман есен таратып келгіле. Элим Барсыңбы фонду менен жалпы жаштар, чыгармачыл жаштар биригип алып кайрымдуулук кылтабыз. Каяка маршрут? Спутник Көгарт. Жакшы таратып келгиле. Мына биздики. Бардығы кетішті, біз да отырайлы, екі машинаға. Қалағаныңызға отырыңыз. Амин Алла. Дачаға. Жақшы барып келгиле. Толла. Fırat da var Ece. Un var. Mal. Kurma. Fırat var. Yatağında Fırat da var. Şu balonda Kaça место var ona? Fitte. Var. Mere'nin aldığına Şopokova gitkelesiydi. Şopokova. 3 место. Sentrge. Şoför men 3 batata.